juga nih. Istirahat Abi. Iya, belum. Istirahat Abi. Istirahat, iya. Rest area kita. Hah? Istirahat kita. Oke. Oke. Oke, kita jalan lagi ya. Jalan lagi. Dari rest area Jalan Tol Tebing Tinggi Medan. Man? Mau. Lucu-lucu. Ah, pintar. Ini parkir tronton ya. Ini nggak banyak. Ayat. Keluar Kita kita. seharusnya keluar lagi tadi. Hmm? Bisa keluar lagi. Bisa ikut dulu. Udah nak? Udah. Tutup ya. Udah ya. Kamu. Hmm?